It's me. Tomorrow someone else. It's me and you. We gotta stop. Jororo kyamuzi bingi nibamanya nk'omuntu wari kugamba amagara ge okwari kutura n'akakooko ka siriimu kandi eki kimuyambire okubuurira enjiri okushomesa abantu okwehara obushambani ningashi bakozesa obupiira okwehara akakooko ka siriimu. Omwaka gubangambireho nti nyina akakooko ka siriimu ni omwaka gwa 86 ebiro by'okwezi 11 natandika kukozesa septule nyange kurungi obwire nibwo bwakire bw'emibazi ya ARVs kuyizire ambwire obwo okuza kutandika emibazi ya ARVs kikaba kigumire munonga si buli omwe nti akaba natandika emibazi ya ARVs. Orukyamuzi owagireho omu kishaka omwaka gwa 1982 tumushangire aha mwanya ogwari kukoreramu omuri Mbarara okubaasa kutunga sente z'okwebisaho aha tugambirire okwari kutura n'akakooko ka siriimu. Giro mu kishaka nataha omuka mawe yanyeta yantwara omu rutookye yangira nti mwana wanje hobiro tali nankani wabire nalaara mu nju yawe kandi ali omutaso kuyakingambira omukazi namugunga namusigaho nagarukayo mu balakisi bwanyuma y'omwaka nkagumwe naza omulisingiro nibo bukomooko bw'obwitu natungayo omwishiki muto ahereze P7 ahereze kosi y'ekyaraani namukunda yankunda kandi niwe nashangira yina akakooko ka siriimu. Oliyo wunasigireho ali negative na hati takatunga kakakooko ogu omukuhereza abyombeko nagira ngu nikimuharaririza okushomesa abakozi abandi okuba kubaasa kwetantara okutunga akakooko ka siriimu ekyari kugira ngu abakazi na munonga abari kutura n'akakooko ka siriimu nibakunda abashaija abaine sente nka bombeki. Abakyala abakukira obwingi nibamanya abantu abaine sente nibo bakukunda abaine sente nabombeki nobaasa kushanga buli weekend bo nibaba batunga sente nobaasa kushanga nti zo beri batunga sente abakyala bona nibaba bareeba abaine bombeki batayi banje ninga abahereza batayi banje abali omu mwanya ogu nimbateerera omulanga nti kiyanje yolimu ishemere kwegendesereza. Orukyamuzi natebya kuyarugira omu kishaka akashwera omukazi ondiijo bwanyuma y'obuyabire ashwire okuremwa Kampala akagaruka omu kyaro nawe nikwo kushwerwa omu mushaija ondiijo. Kyamuzi yahise emyaka 37 ari kutura n'akakooko ka siriimu kandi nahiga abakiine obutakaturiza abandi ekyari kugira ngu okwiha natunga akakooko ka siriimu aka narabira omu kushomesa abanya-Uganda okuketantara. Itwe abaine akakooko ka siriimu nitwe twine obusoborozi okubaasa kuhezaho akakooko ka siriimu ntwiza kahezaho tuta tukumira kurungi emibazi yitu ati ombwire obwo nituronda abantu 95 abachebize abantu 95 ababachebize baze hambazi 95 ababaza hambazi tubakulatire bakozese kurungi emibazi yabo abo kuba mu research yitwine nti omuntu ayina akakooko ka siriimu yaba nakozesa kurungi emibazi ya ARVs nabatakuturira abantu babiri. Omuranga gwa gavumenti n'okumaraho akakooko aka kandi nagira ngu abarwire 95 abechebize baza aha mibazi kandi bakagikozesa kurungi nibaba batari kuturuza abandi okwenda ngu omwaka 2030 akakooko ka siriimu kakatuntumuka omu Uganda. Tubone kutunga ekitukulubirira kutunga myaka 2030 2030 tube tubinjire kimwe akakooko ka siriimu mu Uganda. Orukyamuzi nahabura abari kutura n'akakooko ka siriimu obutagaye emirimo ahabwokuba abakwenda kubayamba tibakabaha buri kimwe. Ko kutunga akakooko ka siriimu nobolya ekimuga haza abamwe kuba kuheza kutunga akakooko ka siriimu nabo bateekateeka bali ekimuga tebakubaasa kukola no tetuli kimuga nobaasa kukola kandi okole n'emirimo eyayina akakooko ka siriimu atine akakooko ka siriimu yatakubaasa kukola. Ogwakehayo okuburira enjiri y'okurwanisa akakooko ka siriimu kandi nagira ngu kimuhwerire n'okutunga omukazi ari kumureberera kandi nawe natura n'akakooko ka siriimu. Gumisiriza Michael ari kukoresa Rukyamuzi nagira ngu nakora emirimo ye kurungi ekibabire nibateekateeka ngu aha myaka ye nabasa no kuremwa. Twamuha umurimo and surprisingly
omuntu twabire tujogire ngu maybe ali weak taine mani agaruka sakora emirimo ya site yagikora na ika point nangwa nazo kumuri mitinga akora ari kwebalirira the fact that kugira ngo no mubire akoreza abashayi 11 abasekutaha nkaze nawe yali nakora beyond 12 ushanga shahemwe cyakora nahabura abakozesa abandi obutajonjora mu bakozi abari kuturana ku kasirimu kureka babahwere nabo bakatunga sente zo kwebisaho. In times of joy, in times of sorrow, Michael Tumwachire, Abwa TV West. it's me and you, we got